Najprije da vas pozdravim u ime Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine koja zastupa i promovira bosansko-hercegovačko gospodarstvo. Vanjsko-trgovinska komora je uistinu asocijacija privrednika ili gospodarstvenika sa cijelog teritorija Bosne i Hercegovine. Njena jest misija da zastupa i promovira bosansko-hercegovačko gospodarstvo. Najprije ću reći i zahvaliti Udruženju poslodavaca Slovenije u Bosni i Hercegovini koje je organiziralo ovakve sastanke gdje će se prezentirati potencijali Bosne i Hercegovine. Kad kažemo potencijali, onda govorim o vanjsko-trgovinskoj razmjeni, onda govorim o investicijama u Bosni i Hercegovini, mogućnosti investiranja u Bosni i Hercegovini, o eventualnim problemima i barijerama koje jesu na putu investiranja i razvoja rada. Pričat ćemo danas i o turističkim potencijalima Bosne i Hercegovine i mogućnosti što kvalitetnije suradnje sa Republikom Slovenijom. Slovenija je nama jedan od najznačajnijih vanjsko-trgovinskih partnera. Ukupan obim, odnosno ukupna vanjsko-trgovinska razmjena između Bosne i Hercegovine i Slovenije je na 5. mjestu, što je jako dobro. Reći ću i to da su kad je u pitanju uvoz od strane Slovenije u Bosnu i Hercegovinu, to je na 3. mjestu pored svih drugih zemalja. Što još reći, osim da ovaj danas sastanak, uvjerenja sam da će rezultirati plodovima kvalitetnije, uspješnije i bolje suradnje u budućem periodu. Meni je drago da je došlo do današnjeg susreta privrednika iz Slovenije i Bosne i Hercegovine i ja se nadam da će već i onako uspješnu saradnju privredne Bosne i Hercegovine i Slovenije ovaj susret još više pospješiti. Ono što mi posebno bilo drago je da se ovaj debalans koji postoji u trgovinskoj razmjeni koliko je moguće još više ublaži, a to znači da koliko je moguće više počnu da se izvozi robe iz Bosne i Hercegovine. Naravno, tu je dosta velik problem konkurentnosti roba iz Bosne i Hercegovine, a ja mislim da upravo u ovom spoju privrednika Slovenije i Bosne i Hercegovine se može obezbijediti da ta konkurentnost se diže na veći nivo i samim tim poveća izvoz iz Bosne i Hercegovine. Jako mi je drago da se danas nalazimo ovdje na ovako jednom eminentnom skupu turističkih radnika i svih turističkih asocijacija. Ja inače, mi u Republici Srpskoj upravo i radimo na promociji turizma, što znači da nam je cilj da dovedemo što više gostiju u našu republiku i pokažemo sve njene vrijednosti i sve njene turističke resurse. Ovoga puta Bosna i Hercegovina se predstavlja ovdje sa svojom ponudom, bolje reći najbliže sa gastroponudom Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Mi, inače, po našim statističkim podacima koje imamo u Republici Srpskoj, Slovenijom dolaze turisti, negdje su na 3. mjestu po dolasku, što znači u odnosu na broj stanovnika možemo kazati slobodno da ne smali mi 1. mjesto zauzima. Moram kazati također da se povećao broj dolazaka u prošlogodišnji period, u odnosu na prošlogodišnji period ove godine negdje za 24,8 više dolazaka nego u prošlom periodu, što znači da turistički resursi Republike Srpske zaslužuju veliku pažnju Slovenaca i sigurno da su oni zainteresovani, što ćemo evo i danas ovdje prezentovati, a svakako i naše ljude aktivirati da dođu i da posjete i Sloveniju. Na bazi reciprociteta najbolje se radi i sarađuje, bar dosadašnja naša iskustva su pokazala. Mi očekujemo velike rezultate ovdje, zato što smo kompletnu tu ponudu donijeli, ne samo gastro, nego uopšte ponudu Republike Srpske i očekivati da će u narednom periodu turisti iz Slovenije biti rado viđeni gosti i turisti u Republici Srpskoj i nadam se da će nastaviti sa kontinuitetom dolaska, obzirom da zaista mi smo dosta i blizu Slovenije kao destinacije. Da uzmem primjer, samo Banja Luka je negdje oko 350 km, obzirom na jedan kvalitetan put, autoput, to je negdje 3,5 sata vožnje sa svim graničnim prelazima i sve. Prema tome, evo i moja poruka ispred turističke organizacije Republike Srpske, da nam turisti iz Slovenije dođu što više i bit će nam izuzetno dragi gosti kao što su i do sada bili. V sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Slovenski poslovni klub iz Sarajeva prvič naredil en dogodek, ki ni bil dogodek v
Sarajevu in pa v Bosni in Hercegovini, ampak smo prvič bosansko-hercegovaške gospodarstvenike pripeljali sem. V okviru dogodka B2B srečanja je bila najprej okrogla miza, ki so se udeležili zelo važni predstavniki tako slovenskega gospodarstva, tako bosanskega gospodarstva. Potem pa je seveda sledilo tudi B2B, torej business to business srečanje. Po zadnjih podatkih je bilo tukaj navzočih 70 podjetij iz Slovenije in 30 iz Bosne in Hercegovine, kar je velikanski uspeh. Da bi pa vseeno v Bosni in Hercegovini naredili še večjo uslugo, smo v okviru B2B srečanja pripravili tudi srečanje turistične branže in pripravili 2 prezentaciji Bosne in Hercegovine kot turistične destinacije ter eno gastronomskih užitkov Bosne in Hercegovine. Kaj bi lahko rekli o tem? Ravno kar potekajo ti dogodki in moram reči, da sem izredno srečna, ker so tukaj velike agencije, veliki predstavniki podjetij iz Bosne in Hercegovine, hotelov in turističnih destinacij. In mislim, da je to nekaj, kar bomo še delali in mislim, da je to nekaj, kar ima prihodnost, kar se tiče predvsem ekonomskega učinka. Veste kaj, jaz mislim, da na bosanskem trgu moramo iskati tudi priložnosti za skupni nastop na tretjih trgih. Verjetno ste, če ste bili v dvorani, slišali nekaj tudi na to temo in mislim, da se moramo zavedati, da ne vem, mogoče je za Slovence, ki izvažajo, recimo turški trg, zelo zanimiv turški trg je en biser, hitro rastoči trg z veliko potencijala in včasih je ta trg lažje dosegljiv recimo skozi partnerstva na bosanskem trgu. Tako da je to ena od razmišljanj, ki jih imamo. Špica sicer ima svoje podjetje v Bosni, se nam pa zgodi, da včasih v Bosni moj direktor težko pride do ključnih ljudi. Včasih pa te ključni ljudje pridejo z delegacijo v Sloveniji. Tako da poskušamo pravzaprav večplastno pristopati k kupcem in če jih ne ujamemo v njihovih pisarnih, ujamemo v Sloveniji. To je ena zadeva, druga za mene tudi pomembna je, da se bi več slovenskih firm spravili v konzorcije in tukaj sem najdu tudi take sogovornike, kot je Hidrija, Trimo, namreč vsi probamo na radar ujeti čim več projektov v regiji, to so nove zgradbe, ki se gradijo in mislim, da je večji efekt sinergičen, če bi rekel določenega kupca, določeno zgradbo v začetni fazi, ko se še inženiring dela, poskušamo z večjimi storitvami, z večjimi izdelki, ki prihajajo Slovenije nekako zapopasti oziroma jih prepričati v kvaliteto naše ponudbe, skupne. Se pravi, je bil uspešen dan danes? Za mene osebno je bil zelo uspešen, na več koncih in sem zadovoljen. Današnji poslovni susreti i prezentacija Bosne i Hercegoviničkih potencijala je uistinu uplodila i plodom. Moram na osnovu izjava i reći da su neke kompanije već zaključile i neke konkretne ugovore. Turistički potencijali su se na najkvalitetniji način prezentirali i smatram i uvjerenja sam da će to slovenački turisti prepoznati i koristiti kao najkvalitetnije odredište. Što još reći, osim da pozovem i ovim putem medija da investirate u Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina uistinu ima potencijale i vodne, elektroenergetske potencijale, drvne potencijale, metalske, namjenske industrije i svega ostalog, ono što može biti označeno zajednički nastupi na ino tržištu. Kažem ino tržištu, to su na trećim tržištima, gdje Bosna i Hercegovina može iskoristiti prijateljske veze sa određenim zemljama, također Slovenija sa tim zemljama i da u partnerskom odnosu napravimo nešto za dobrobit gospodarstva jedne i druge zemlje.